midsommar. This is midsummer, for sure. روژا 21 ماه ششان لسوید روژا ساله یا هری دریجه. یان جی ناوراستا چله هاوینه کب سویدی ناسکریه بناوه میتسومر. هجبری زاین عیسا سویدی وی روژه دکنه ججن و تیج مارتن جوان ججنن هری گرینگ. دوی ججنه ده پرانیا سویدیان پشویا خویا کار انگو اجازه هاوینه وردگرن بری خوددن جزیره و هاوینگه خان و جباجارن مزن دوردکون. کسین کل باجاران دمینن وک نمونه نشتجیین ستوکهلم و میوانین توریست جوالاتین جور بجور جسر سبه ده بری خوددن پارک اسکانسن جبو که روژا خواه به تواویل وردرباس بکن و جبروی جی پارک اسکانسن همو پیدوین وی ججنی آماده دکه و به برنامه که پر رنگ و دولمند جسر سبه ده تا نیوه شوه. میتسومر و به کردیجی ججنا نیوه هاوینه هیرو روژا هری دریجت ساله دال سویده لگلک دورن سویده جبنی روژناچه آوا لور لباخچه اسکانسن ناوراستا ستوکهلم بده هزاران کس ده جوین و ججنا میتسومر جبجه دکن یک جتشتن وی ججنه اوه که جتل داران تاجان چه دکن و ددن سرسری خو آمده دکن جبو هلدانا خاچه و نتنه جبو هلدانا خاچه یانجی استونا میتسومر لی هر وها او یک دبه بشک جخو خملاندنه جبو اف ججنا ببه درفت که کر و کچ هفده ببینن هر کس لگور دل خواه تاجا خود خملینه لیب گلمپری تاجن کچکان تجه گلین رنگ رنگینن و ین کران جپلین کسکن میتولوژیا سویدی دبیجه اگر کچک هفت یانجی نه جور گل برهف بکه و تاجا خود جیچه بکه و بخینه بن بالیفا خواه دید خونا خودا هافسر خواه پاشروجی ببینه هر وها باوریا گلیری دگود که گل و گیاین چولان تجنه جهازن سحری و گاوا مروف گل و گیهان برهف دکه تاج و دده سرسری خواه وی گاوه مروف دریجیا ساله افسونکری دیمینه مروف جهازن تاری تی پاراستن مایستونگ ناوه استونا ججنا نیوه هاوینه هنک دبیجن که ناوه ویج شارستانی مایا هاتیه هنک دن باورن که مایستونگ ده سردما ناوین دج آلمانی هاتیه سویده. گروپا موزیک جنان بجلین خوین فلکلوری لگر گروپا دیلان گلیری یا مزنان و یا زاروکان به موزیک درباسی میدان استونه دبن و سلاوه لگل دکن و بگلین شین و ین سپی استونه دخمرینه. استونا پارک اسکانسن 13 متران دریجه و گرانیا وی 1000 کیلویه و جبروی جی تکنیکا هلدانا استونه و آلاوین بلند کرنه و هر وها مراسیم وی تایبتن. Nu får vi se här. Nu tar vi igen då. Åh, hej! Jag brukar säga det nästan varje år, men ni kan väl hålla så där om ni vill, så dansar vi. Nu! Jag får tummen upp av Mattias, då kör vi. Åh, hej! Ja. Det är bra. Alltså ni ska veta, ni kanske inte tror det, men det där är hiskeligt tungt. Väldigt tungt är det. Säg så till henne.
allihopa. Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, jag med. Jag med, och du med. Jag med, och du med. En gång till. Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa. Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, jag med. Jag med, och du med. Nu är det midsommar. This is midsummer, for sure. ستا ڕۆژی جێژنەی نیوەی هاوینی سویدا و خۆشە ئیشەڵا هەموو جێوە خۆش دەبی و ئیشەڵا کوردستانەوە خۆش دەبی پێکەوە دەژین هەمومان یەکتری دەبینین. Ez dem per salin az 27 sal nevirim tucar havin ha sar nebi û sala sifte vekastır hin havin natî bes em ewa dekin ez hêvîdarim rojekê li Kurdistana ke azad em Kurd jî ha azadî cejn bikin ha reqs û dans û müzik û goranî em bikin hêviya min heve spas levûya. ڕۆژێکە زۆر مهمە لە سویدیەکان ڕۆژێکی قەومیە وەطەنیە هەموو خەڵکەکە سویدیەکان دێنە ئێرە هەتا گۆرانی برێن و ڕقس دەکەن و گۆرانی دەکەن و جێکە زۆر خۆشە و حەدیقەکە پێی دەرێن سکانسن ئینشاڵە کوردستانیش ئەوها خۆش بیتن. ئەو مناسبەیە ئەمە لە نەورۆز ئەو مناسبەیە دەکەین کە لە بەهار دەست پێ دەکە خەڵکەکە خۆشحاڵ دەبێت و دەچێت بۆ سەیران لێرەش دیارە ئەم ڕۆژە وەکو نەورۆزە نەکو نەورۆزی لای ئێمەیە خەڵکەکە خۆشحاڵە و دەچێت بۆ سەیران. Ji bo pîrozkirina cejna nîva havînê Midsomer bi hezaran kes di parka Skansen de digihêjin bahev. Ev yek dibe derfet ji hosteyên karê destan re ku berhemên xwe bifroşin. Bazara nîva havînê em û hevren hal bazara Midsomerin ango bazara nîva havînê ne. Bi sedan hoste ji seranserê Swêdê li vê derê dicivin û berhemên xwe pêşkêş dikin û difroşin. Berhemên ji ta û dezî, berhemên ji text, ji hesin û ji cam. û ne tenê ev berhem. Di civakên ku pîşesazî derbas kirine de, karê destan roj bi roj kêmtir dibe. Hosteyên vî karî hunermendin û berhemên wan gelekî bilind têne nirxandin. Weke gelek cejnên din, xwarinên cejna Midsomer jî taybet in. Petatên taze yên kelandî ku di vê demê de têne berhevkirin û naskirîne bi navê petatên gênc û şwît ku bi Swêdî dibêjine dîl, li gel masiyê hagernûs ku naskiriye bi navê sîl, ev masiya tê xweşekirin û bi xavî tê xwarin. Herwiha zor girîng e ku li ser sifreya cejna nîva havînê frêz hebin û ji xwe di vê demê salê de jî frêzê Swêdê derdikevin. Cejna Midsomer yan cejna nîva havînê xwarinê wê taybet jî hene. Wekû hûn dibînin li vê derê, di xwarina Midsomer de berî her tiştî di vê petatê tazeyê kelandî hebin û cureyek masî hê jêr dibêjin sîl. Di vê sîl bi xwarinê re hebe, pîvazê kesk hêk. û tiştê herî giring jî di nav şîraniyan de di vê gatoyek hebe lê gel frêzan. Hûn dibînin frêz li ser gato hene û li vê derê jî cihê bi taybetî frêzînan e. Şevên şemî û yekşeman gelek Swêdî alkolê vedixwin. Lê di cejna Midsomer de gelek kes û bêhude alkolê vedixwin. Ev yek dibe sedema şer û pevçûnê, gelek jin û mêr di vê cejnê de hevber didin û her wiha jumareya rûdanên hatûçûnê bilind dibe. Li vir naverasta Stockholm, Baxçeyê Skansen bû 112 sal ku cejna Midsomer li dar dikeve. Lê li hemû deverê Swêdê bi heman şêwe li dar dikeve. Taca kesk
هلدانا استونا میتسومر خارنین تایبت به میتسومر جل نتوی موزیکا سوئدی و دیلان و دانسین سوئده جشن ویا نوارستا هاوین پیروز به